Amen. Familie, laat my toe om net vir 10 minute maximum. Ek dink dit gaan nie so lang wees nie. Because I don't want to do things just because I have to preach now or het moet nie compulsory wees nie. Ek dink die Here het hierdie dag uitgesit. Wat moet gebeur? Die getuies wat uitgegaan het was totally amazing. Maar ek wil vandag iets share saam met ons mans, asook saam met ons vrouens, maar spesifiek vir ons mans. Ek weet of julle al in 'n situasie gevind het en julle sê julle gaan reg, ons sê ons gaan regkom en dan bevind ons maar weer elke keer in dieselfde omstandighede nie. Ons probeer en baie keer wil ons nie meer probeer nie, want ons is bang wat mense van ons gaan dink, wat mense van ons gaan sê, veral ons familie. Ek dink familie kan jou seerder maak as enigiemand anders, want jou standaarde wat in jou huis is so hoog, en jy wil jou vrou teleurstel, jy wil jou kinders teleurstel, en jy as 'n man voel maar net, you know what, ag man, ek gaan maar nou net opgee, ek gaan maar nou net moed opgee. Miskien as jy 'n pa, jy het al probeer, wil jy graag saam met jou kinders geconnect het, maar elke keer, as jy saam met jou kinders connect, word daar vertel van die slegte pa, wat jy was, of wat jy is, gebaseer op die invloede, wat die ma van die pa vertel het. En ek wil ook vir elke vrou vandag sê, as jy 'n kind het en jou kind ken nie sy pa nie, dit is belangrik hoe jy die kind se pa gaan voorstel in hom. Maar die mees belangrikste, dit gaan nie oor die pa nie, dit gaan oor die toekoms wat jy vir jou kind leer, wat om te dink van 'n man. Met ander woorde, gaan jy jou dogter, as dit 'n dogter is, gaan jy haar gaan sê, jy gaan haar groot maak, indirek gaan jy sê, moet nooit 'n man vertrou nie, want hulle is sleg, hulle is nie goed nie, hulle is dit, hulle is daai, en jy maak jou dogter groot, binne 'n muur, en jou dogter kan nooit haarself wees nie, of as jy 'n seun is, maak jy die seun groot, dat die seun nie eens 'n man wil wees nie, en hy besluit, hy wil gay uitdraai, want hy wil nie 'n slegte pa wees nie, want hy het nog nooit 'n pa in sy lewe gehad nie, of miskien die seun, elke keer word die slegtigheid van 'n man in sy kop ingesit, dat die prentjie wat hy sien van 'n man, begin hy uitleef, nie omdat hy dit wil uitleef nie, maar dis die enigste kos wat hy kon gekry het, en hy kom by 'n vrou, en hy mishandel 'n vrou, en hy maak met die vrou net soos die pa met sy ma gemaak het. En dit is 'n baie moeilike aspek, en dis hoekom dit belangrik is om ons woorde en ons hart te bewaak. Want die Bybel sê, bewaak jou hart meer as enigiets anders wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Want as jou woorde uitgaan, sê die Bybel, sal dit nie ledig terugkeer na jou nie. En ek kyk na Apostel Paulus, na sy lewe, en Apostel Paulus staan uit bo baie manne, want 'n 3/4 van die Nuwe Testament het hy gaan skryf, en hy kom by 'n fase in sy lewe, wat hy vir hom begin vra, hoekom gaan hy hierdie sekere dinge deur, en ek weet nie of u al, miskien vir u, hierdie tipe vraag gevra het nie. Kom ons lees die woord van die Here, wat Apostel Paulus vir homself vra in Romeine 7, vers 15 tot 24. Ek gaan die hele skrif saam met u lees. Hy sê, I don't really understand myself. For what I want to do, what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. But if I know that what I am doing is wrong, it shows that I agree that the law is good. So I am not the one who's doing wrong. It is the sin living in me that does it. And I know that nothing good lives in me, that is in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. I want to do what is good, but I don't. I don't want to do what is wrong. Ja, ek weet of julle al daar was, maar ek was al daar. But I do it anyway. But if I do what I don't want to do, I am not really the one who is doing wrong. It is the sin living in me that does it. I have discovered this principle of life, that when I want to do what is right, I inevitably do what is wrong. I love God's law with all my heart. But there's another power within me. There's another power within us that is at war with my mind. This power makes me a slave to sin that is still within me. Oh, what a miserable person I am. Who will free me from this life
that dominated by sin and death. Maar nou kom hy met die antwoord. Ek hou wat hy sê. Hy sê, thank God. The answer is in Jesus Christ, our Lord. So you see how it is. In my mind, I really want to obey God's law, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Nou, hoe gaan ek hier deurkom? As amper ek kyk na 'n spieël. Die spieël gaan vir my die probleem wys, maar die spieël gaan nie my gesig kan skoonmaak nie. Net soos die woord van die Here, hy gaan vir jou wys wat die probleem is, but what am I going to do about it at the end of the day? Ek wil die volgende saam met u lees ook, wat ek hou van hierdie ene, dit kom presies op het neer, wat Vince Antoniki, something like that, wat hy geskryf het, gebaseer op dit. Dit gaan ook in die ander kant, agterkant opkom. Dis op dieselfde skrif. Hy sê, I don't really understand myself for what I want to do, what is right, but I don't do it. I tell myself not to yell at my kids. Then I hear somebody yelling at my kids and I realize it's me. Hy sê, ek gaan nie dit doen nie, maar dan vind ek uit. There is something wrong inside of me that leads me to do what I don't want to do. I tell myself, whatever happens, I will not deviate from my diet. Dit is ek wil op die carnivore gaan, maar ek sou al verlede week al gegaan het, ek het gister weer 'n stuk koek geëet. Anyway, whatever happens to me, I promise that I will not make any exception. Then I find a piece of pizza in my mouth. What is this miserable person that I am? I'm a slave to pizza. As I try to understand this power that makes me a slave to sin, I suddenly have the realization I am now eating brownies as well. I am a slave to pizzas and brownies. I have discovered that the principle of life, that when I want to do right, there's always something wrong with me to look on the internet. I don't want to look, but there is something in me that does it anyway. Ek gaan min screen time het, maar dan bevind ek myself alweer op my phone of op die social media. What I'm about to tell my wife, when I'm about to tell my wife that she is just like a mother, I know that I'm about to do so is wrong. That is why I decided not to tell my wife she is just like a mother. Maar ek dink ek kan dit vir my vrou sê, want ek het 'n baie goeie skoonma. So, you are just like your mother. Kyk hoe smile sê. Lekker jy. Then I found my mouth opening with the words coming out, and I hear those words. They sound like this: you are just like your mother. It is the sin living in me that does it. Who will free me from this life dominated by the dumb things that keeps on me doing? One thing makes me know for sure, it's gonna be me. This really stuck in my mind because a lot of times ek bevind myself in hierdie situasies. En wat ek geleer het van Jesus Christus terwyl hy in die tuin van Getsemane was, en terwyl hy is die seun van God, hy's volle mens en hy's volle God. En hy besef, you know what, die ding van Jesus is, hy was God homself, hy was die volle God. Met ander woorde, hy het presies geweet wat hy moet deurgaan. Ek dink ons weet nie presies wat ons moet deurgaan nie. Hy het geweet van die pyn, hy het geweet van die mishandeling, hy het geweet hoe hy gaan voel, en ek glo daar die pyn wat in sy mind was, wanneer hy dit alles gesien, was miserable gewees. En dis hoekom hy gebid het, Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied in my lewe. Want as dit van my af gaan hang, Vader, dan gaan ek dit doen. Met ander woorde, Jesus besef, alles wat ek in die lewe moet doen, alhoewel ek die seun van God is, maar ek is in die liggaam van die mens, het ek die wil van God nodig in my lewe. Dieselfde vir 'n man vandag. Jy gaan probeer in jou lewe om jou familie tevrede te hou. Ek het dit al baie probeer al. Jy gaan probeer met geld, jy gaan probeer met dit. Almal gaan vir jou, jy gaan dinge probeer, maar by die einde van die dag bevind jy jou presies waar jy was. En dit het 'n negatiewe effek op jou lewe. Jy begin niks meer dink van jouself nie. Jy begin moedeloos voel op die lewe, jy wil opgee op jou huwelik, jy wil opgee op jou kinders, jy wil net opgee want jy is moeg van as jy dinge doen in jou lewe, dat jy weer gaan fail. Maar laat ek vandag vir jou as 'n man sê, you know what, your willpower will carry you only to a certain place. But when you surrender to God, when you say, God, not my will, but let your will be done in my life, then the story changes.
So in order for you to be a good husband, in order for you to be a good man, even vir die jong manne wat hier so staan, julle is manne, julle wat hier so sit, in order to be that, you need to learn how to surrender. The key is surrender. Die Here Jesus het vir ons geleer, nie my wil nie, maar laat U wil geskied in my lewe. Want ons weet hoe teleurstellings op teleurstellings gaan kom in ons eie lewe. En daardie teleurstellings kan ons neem om depressief te raak in die lewe. Daardie stemmetjies wat op gaan kom, jy is nie goed genoeg nie, ag Clifford, los maar die man. Laat gaan maar, ag, jy is maar net 'n baie prater. Ek ken dit, want baie het dit vir my gesê. Jy is maar net 'n groot prater, jy is maar net 'n dromer, jy is die grootste leenverteller wat daar ooit kan wees, kyk hoe lyk jy. Daar was vir my gesê, dat ek langs my skoene gaan loop. Dit was geprofeteer oor my lewe, en ek het beklei daarteen uit my eie wil, en daar was 'n tyd in my lewe, dat ek amper langs my skoene geloop het, but thanks be to Jesus Christ, our Lord and Savior. Ek het alles probeer in my lewe, ek het die Bybel gelees, die Bybel het ek gebruik as 'n mirror in my lewe, ek het die woord gekwoteer in my lewe, maar ek het nie die woord toegepas in my lewe nie, want dit was nogtans my wil en nie God se wil nie. Maar die moment, mans, toe ek my lewe vir die Here oorhandig en sê, Here, U wil in my lewe, laat U wil geskied, laat ek verneder word, terwille van U naam, Here, het die Here my herstel, en vandag loop my skoene nie langs my nie, maar ek loop binne in my skoene. Why? Because I have decided to follow Jesus. I have decided to let go of what I think I know. I have decided as a man to let go of always being right. I have decided to let go, to trust God with the plans that He has for me in my life. En sometimes vir 'n man is dit baie moeilik om te laat gaan. Hoekom is dit moeilik? Want ons is geskape om te lei. Die man is geskape om te lei, maar gister by die conference het iets amazing uitgegaan. If you want to lead, you need to be led by the great shepherd. If you want to lead, ek wil dit vir 'n man sê vandag, if you want to lead and you are called to lead, the woman is not called to lead. You as a man is called to lead. The woman is supposed to support you, is called to support you in your leadership. She's there to protect you. She's there to comfort you. She's there to guide you sometimes. But as a leader, mans, julle kan doen wat julle wil. Julle is geroep om te lei. Die vraag is, wat lei julle? But in order to lead, I must follow somebody. And David said, the Lord is my shepherd. The Lord is my leader. The Lord is my Abba. I shall not want. Hierdie week het ek altaar weer gehou saam met my familie, en ek sê vir Akeem, met my seun wat medie studeer, en vir my dogter wat in die social work is, en vir my vrou, ek sê, you know what? Die tipe beroepe wat julle het, kan julle nie sonder die Here doen nie. Julle kan dit nie doen nie, want daar gaan 'n tyd in julle lewe kom, wat julle besluit moet maak in julle lewe. Daar gaan 'n tyd kom in julle lewe, wat mense se lewens in julle hande gaan wees, en die enigste uitkoms gaan wees, lead me God. I need you to be my shepherd. Ek wil vir 'n man sê, wat mismoedig voel vandag. Jy kan hard probeer in jou huwelik werk. Jy kan hard probeer in jou finansies werk. Jy kan hard probeer om jou verhouding te herstel met jou kinders, maar sonder Jesus is alles te vergeefs. Alles is te vergeefs. Jy kan 'n PhD kry, jy kan die hoogste graad kry wat daar kan wees, maar as jy nie die BA graad het nie, soos my oorlede broer gesê het nie, the born again grade, dan beteken dit vir jou niks nie. Jy moet as 'n man sê, I want the born again, ek wil daardie een hê, dis die BA grade wat ek soek. I want to accept Jesus as my Lord and Savior. And that is what God has for us in store. Ek wil afsluit met die volgende. There's a great kingdom reversal. En baie keer wil ons dit nie laat gaan nie, maar dis die beste kingdom reversal wat daar kan wees vir ons as mans. Die Bybel sê, lose your life and you will find it. As jy 'n man wat vashou in 'n lewe wat geen betekenis het nie,
insanity doing the same thing over and over and expect a different result. I don't want to do it because what is people going to do? The Bible says, if you want to gain your life, trust me with your life, lose your life. Give and it will be given to you. God, I give my life to you. I give my marriage to you, God. I give my finances to you. I give my relationship with my children to you. Ek en my kinders, voordat ek en my vrou getrouwd was, het ek nog kinders. Onze verhouding was uit mekaar uit. Vandag gesels ons met mekaar, ons check in met mekaar. Why? Because I have decided to be led by God. I have decided. Because God has restored our relationship. Die Bijbel sê, the last shall be first. Baie keer wil ons die laaste woord inkry, of die eerste woord inkry. But God sê, just hang on. En ek praat vandag met u, en ek voel baie keer as ek preek, Clifford, maar jy's 'n bietjie 'n hypocrite in dit, en die Here sê vir my, I need you to speak about it, because you also need to grow through it. The servant becomes the greatest. Husbands, men, ons moet begin leer om te kan serve. If you cannot serve your wife, if you cannot serve your children, if you cannot serve your community, you will say the least. Die to self to truly live. This is the classroom vir ons as mans en vrouens dat vandag hier so sit, maar spesifiek die mans. There's a classroom that the world teach us. What does the world teach us? Consume, accumulate, compare and compete. Consume. Maak skatte by mekaar, dan gaan die vrou van jou hou. Ry jou kwaai kar. Ja, jy moet 'n kwaai kar hê. Dis nie 'n fout om dit te doen nie. But maak jou skatte by mekaar. En die fout is die mense raak lief vir jou skat en nie vir jou nie. Hulle is lief vir jou nie, hulle is lief vir jou skat. Want as jou skat gaan opraak, dan is dit klaar met jou. Maar as jy vir jou skatte in die hemel by mekaar maak, then they fell in love with the God that you serve. And when they fell in love with the God, husband, man that you serve, then your whole life will change. It's not about comparing. It's not about competing. It's not about thinking that I'm a better husband or man as this one. Die Here het vir jou geroep vir 'n tyd soos die. Maar die ander classroom wat daar is, en ek sluit af met dit, wat Jesus ons leer, mans, trust, serve, give and follow. Pastor Johan het gister iets interessant gesê. Hy sê, before you want to understand, you need to trust God. Don't try to figure things out. Trust God. And when you trust God, He will reveal Himself to you. Statistieke bewys, as papa's kerk toe gaan, is daar 'n groter kans vir die familie om na die huis van die Here te gaan. As mamma kerk toe gaan, en papa lê by die huis, dan is daar minder kans vir jou familie om na die huis van die Here te gaan. Can I call up men tonight, this morning? Men, arise. Die Here het van jou die kop gemaak en nie die stert nie. Jy is die kop en jy is nie die stert nie. Manne, die Here het planne vir julle, man. Die Here het groot planne vir julle. But you need to let go. Let go of that selfish nature. Let go of I am the alpha male. I am the dog. Become the servant of Christ. Serve your family. Serve God. Because God said, the plans I have for you is plans to prosper. Kan ek vir u vra om op te staan vanmôre? Vanmôre terwyl ons oë sluit, wil ek 'n uitnodiging maak in 'n papa of in 'n man wat vandag minderwaardig voel. Die lewe het jou al so baie geslaan. Jy voel nie eens meer jy wil opstaan nie, maar Jesus het daar die houe vir jou en vir my gevat. Jesus was verneder gewees. Hy was gespoeg in sy gesig. Die Bybel sê hy was onherkenbaar gewees. En hy het gedoen vir jou. Man, we cannot do life without Christ. Me and Riaz, we are living witnesses. Hilton is a living witness.
Sean is a living witness. Reino is a living witness. Life without Christ seems nice. I know what it is. It seems nice. But if you give your life to Jesus, your whole world will change. You can live a fulfilled life, not a competing life. And God has called us to live a fulfilled life. Is daar iemand vandag wat hulle hart vir die Here wil gee? As jy 'n man is, sal jy bold genoeg wees en sê, Here, ek gee my hart vir U vanaand. Jy kan die hand opsteek. Laat ons sien vir wie ons bid vanmôre. I call forth the men. See the hands. Sien die hande wat opgaan. I call forth the warriors this morning. Thank you vir die hand wat opgegaan het. If we have come for the one person, that is amen. Jesus said, I leave the 99 for the one. If you are the one, that is you. Ek wil hê ons as die gemeente moet saam bid vanmôre. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanmôre na U toe en ons gee ons lewe oor in U hande. Dankie dat ons die kind genoem kan word. Sonder U kan ons nie lei nie. Leer ons om te lei, my Vader, Here, sodat ons kan lei soos U dit wil hê. In die naam van Jesus. Vader, ek draai elke persoon op na U toe in hierdie gebou, Here. God, you know their needs, God. You know their pain, Lord. You know what they're facing, God. You know everything about them, Lord. You know what they're going to face when they step out of this building, God. But thank you that you have said that you will never leave them, nor will you forsake them, God. Thank you that you said, God, that you are with them till the end, God. Make us aware, God, it's not by might, it's not by power, but it's by the Holy Spirit, it's by your Spirit only. Make us aware of your presence of the Holy Spirit today, God. God, be with them, guide them, God. I pray for the fatherless today, God. I pray that you make them aware that you are their Father, God. I pray for men that feel so shameful, God. I pray that you will just break that shame over their life, God, because you have died for them in order for them to be free. Have your will in our lives. We surrender our wills this morning. In Jesus' name, amen and amen. Kom ons gee die Here 'n prys vanmôre. Die Here is goed.